Paspas keni, tulak keta, igut keni, subsub keta. Yaning eksena king tira bakal o ing bersyon ning sinakulo king Barangay San Jose, Juliana at Santa Teresita king syudad ning San Fernando, Pampanga. Mararapat ya ing tira bakal balang Biyernes Santo at keti king San Jose Ponduan. Metong lang pamilya ring midaraon kanini king milabas amay git 7 dekada. Ila reng paliping Santos. Liwa ka na ako. Alos po. Paunakan. Detang may nga pauna. Retang kapatad kung kay may nga matenala. Ilang, kay ba nang tatang ko rin kapatad ko ilang may magkay. May mamusan. Liwa ke kami. Mama ko kengke kaming kay. Kengke kaming pamilya. Kwento da ring pamilya Santos, banwang 1953 anyang inumpisan de ing tira bakal at mitok ng yamu anyang mika pandemya. Apat no kanong generasyon ting makisan metong kempanatang ini. Yari no pure second generation, bali kaya kami ang third generation kanyan. So alos ining banwang ini alos paretiro na kayangan. Pasamin na kareng fourth generation raning apo na kentod. Manibat ka rin imalan, helmet, ang gana ka rin props asibat at tiban ang maging pamalu. Pagsadyan da rin pamilya Santos. Magresulta na yung kanu, kempamisan metong da rin may kakamaganak in tradisyon na ini, aparti na mo rin ning kulturang Fernandino. Pami kakasundo, walang may papate-pate. Sa kayong panatang ini, marasagit ka, ali ka, maswelo ka. Panandaman mo itang pagal, maswelo ka. Yang penabilin darang matuay ta sa kapale, marimla, mumuran, makalbog, tuloy ini. Kang maglakad kay kenda no, tuloy mi. Makasadya no mang kanureng fourth generation ng pamilya Santos ay ibalaos ing panata dareng karelang pipumpunan. Basta po hanggat ang agyuming bingay. Agyuming di kaming pa magsakripisyo po kaning pamagkaya na ning tirabakal. Sa sadmiya po, alam po. Kaya be po, Iyard Consuelo, ako, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.